Ebyamagara mbikchibo Kazire Health Products. Nimbachira program y'Ebyamagara nimbaramutseho tumwasiba muta mwebare okuremera ha TV West okwasagumana mara programs zetu. Program yitwazamu ni program y'Ebyamagara kandi umuherezano banyeta Kyobutungi Charity kandi umwabazi yo gunsa kwantuganira handwara yibakweta fibroids. Ibintu njane bizimba byo munyinenda yatebekanise mucyara yatebekanise mushija we n'umucyara nangona ni wari kwenda kuja kutasya nyensya ahabo ko yone bakwata habacara mnonga kandi ni mango byo mwayi nakazare aha mucyara tubase kurangwa amagara gabo twagasta umbuteka nabya byabashyireho ahitwine kwantu funzira nitukanzira no kutwine kwantu bitwaza kandi nyine Dr. Dickson umwabazi yogu naje kwanenjera kweyanjorra okubasa kurebeka ngo yatuganirira ahashongeje abarukutusiyo program yetu nkabutosha n'abakazire health products ibintu byo kunywa bironje munonga basako bikoresa ndabishemeza amagara gawe nababukora barukugenderera amagara gawe kugine kubana gabaje tabakorereryo so tunge byo kunywa byabo ngisha kwandi byongera okukoraje bishanga mu supermarkets zona omwihanga hamwe na amaduka gona omwihanga munyikirize nyakire Dr. Dickson ayongere kweyanjura nabwanyuma twongere kureba handwareji ya fibroids. Dr. Witu twakwakira babone mnonga Sister Charity abakutureba mwasiba muta anko kuwagamba ni banyita Dr. Dickson ni wasasera kandi emirimo yanje y'ubushaho ningitambuza Doctors Case Medicals umururu kunjiri nashemerwa kubaha amazi yogu kandi cyahite babare kunyeto gondo murundi na nekindi babare kugambira abashija ngo nabo bagire bata bahurikize no matu ine micombi kugura batanga gamba y'abakazi TV ojirota ojirugaho kandi ubwiro bwinji uburwire ubw'abacara ni bantu bukwatana na mushija iyo no botarwire ngano basa kushoza kasento mu irwaro so washara mu kuboka zakora guza hataruho then no shange sente zawe zajya zita zaho ushanga na nemirimo yo mucyara shimekwa nakora tiyagikora ahubwo buri bacara so twamutugamba abacara ntonto nabo nabashije bagira bata bahurikize baturebe kandi bateho umutima fibroids. Oh yes. Ya so ko kushuma mu byaro mu community yitu niba kugira ngo umuntu akarwara ibizimba byo muri nyinenda ngo ine bizimbo muri nyinenda izo nzo tweta fibroids mu rujungu ninge kigambo fibroid necyo rujungu itwa mubashaho ni bazeta leomayomas atyo yeshonga wente ntrondi yes so kunkata habwa program eji tuza kuzeta fibroids ninga ebizimba byo muri nyinenda ebizimba byo muri nyinenda ebi no manya obwiro bwinji twinebuzo binji ati buri ndwara yo kuzagamba bakuje bicahabwace yongire so kweyongera ko ntureba na cases za fibroids zikweyongera ahabushonga ezindagizeho kushoborora so ni bantu bamanyisa kibaja ngo umuntu ayine bizimba byo muri nyinenda. First of all katurebe okuruhanga yahangira umucyara okay omundanto ninge tweta ngo ni pelvis umucyara nayine mu ruhago akagwa kakubika enkali niko bokweta bladder tujya twagira mu nyinenda ninge bakweta uterus ejo niye iriho na tube zayo izikwete nsheke nimango abantu abinci batune barebe bishani so nani ngambo rede nateretsha namanya ahituri ningahi then ogiramo na namahuri ninga ebitare byegurachi embibo zawe izikuzara umwana izikureta amahuraga kubasakora umwana then of course ebinde byo mu ndanto ko kuboyemerire amaraga uriga gastamire bye binagamba ya so ebyo nibyo bikwabiri mu ndanto ningo pelvis y'abacara so ebizimbe bitukugamba nibizo muri nyinenda niyo major organ ninga nico chamani ekikwatire no kuzara nico nk'ikitara mwenu ntugira ngo umuntu yabatinenda haza ariyo mu reproductive age nimba nimanyisa tinkwenda kiragambe myaka 15 benda kunterera hero chonka emyaka yo kureba ngo
ubwo mucyara nabasa kugira omwana nabasa kuzara ije niyo tukweta reproductive age bakuru ngira ngo ekoma myaka 45 then hansi tancho 15 so cyamaze umwana w'imyaka 15 asa kugirenda kandi njya sitacharita wabarebe so ntugira ngo omuri aba bantu nyinenda yesheme kwane ingana echamani nk'ekitomiche yabumba ekitomiche bati that is the size echamani ekusinga yuko bampango nyinenda ene ingana nk'ekitomiche okay konka kutukwija of course omuchara yakora yalenze emyaka 45 omurujungu cyuta ngo ni atrophy netandika kwa mani ekombatana so itutwanto operating nyinenda yo muchara especially tari mu bizimba yo muntu w'imyaka 50 nene ingana na myaka 12 kakaka chakati because yes then umbana bato nako nikabakare kachi then hagataho echamano buhango bwene asa kwingana ekitomi cy'umuntu ninga nko mucungwa ubwo bwatosha konka kutukwija twagira mebizimba then nyinenda ejo eshanjuka ushangane baza kwingana ngakadomora kali titano neza kuziba mpango okwingana nakadomora kali titano abo kugira ngo erime bizimbe ebyo mpaho harimo byajugomora yes then of course wo inenda nebane ingana 20 liter zitikana accommodate edomora ya mizi ubuhango cyukuru mucyaro wenda nabari ati nabari guki bikamba sikigambe cyo bataka so nereguka so nyinenda ikindi kugezaho gamanga nyinenda ine characteristic ninga einamani goko yongera size na no kubanje ungakwe kubera injene biri no muntu tokabasa kwata ngo wajhurra na uje mwe rwaro tukakwata tukajhurra ndumangu eine kizibu kushe omucyara yarambiro kakwata onengaro zawe tushime kwa no hurra nyinenda ye akuba ninche kunga wara watanga kujhurra nje kibanza gu ezimbire impango so ebizimbe byo nibija bizo muri nyinenda obwiro bwinji bizo mu nyama za nyinenda uko kugira ko najanti ninkenju eine bishenje so ebizimba nibija bizamu tukugira ngo babirugira hero bizamu kureka enyama zayo nizo zikumara zikerunda zikakora kubi zikakora ebizimba iki kizimba kutukiya mu cyakiri menya mu munda okay tukugira ngo cyakirugire nka hero nimbe n'inyama za nyinenda nizo zikumara zikerundana zikakora ekizimbe cyomba nico tukugirira ngo abantu abakwa bazire nko kunazagamba habutezyo nyinenda yagumana ireguka ekagaruka ekagaruka aba bantu tabakufuna bizimba bya nyinenda obwiro bwinji era wijo mu irwaro kandi uti doctor utubanza mwine kizimba cya nyinenda ikibuzo cyo kubanza kubuza ni ngo ina abana bangahe wagamba abana bashatu kugarra higuru ingira nti mwene sikane cyo nza kujigarukamo abo kuba abana abacara bakuzara abana bana actually bashatu kugaruka higuru obwiro bwinji tabakufuna nebe tuyiramo exercise so exactly when watch age so tekukira kugira ebizimbe okay yes nanyenda nkaturike turebe njimanyi sangune vabyinebka ninga ingere y'ibiri kuzimba munemwe then tumanya kategori ebizimbe byo nene yes byinebka konga categorization ningi to kubigroupinga no murushaho kurugirira umwanya ogubirimo oko nagamba tuinebi kubasa kumera umunyama henyine umunyama ya nyinenda bikakuriramo ukashanga nyinende zimbire waza kuciyamo kabanzo kashatura nyinendo kachirondo munda so ebyo nebi tweta intramuro then tuineho ebizimba ebikumera ahero ya nyinenda ukareba camera nangwa kikagirana na tugwete kino mukondo niki o stock so chikamera ngo kura ovakade kubasa kumera hamutigwayo so kashanga actually niko kwakoreye chozi chikamera ya so hata icyo no kizimba ticaza muri nyinenda mu nyama kureka cameraho cyashohora cyagira no mukondo gwacu ubwiro bwinji kutukora scan ubanza waja musha no munda ine nyinenda ibiri kumbe kimwe kireki zimba then tuineho ebe bikumera haza bikamerera omunda mbwenu uko nagamba nti nyinenda ningenju ticyamera mu nyama ticyamera hero cyo kimera omunda cyo kugaruka omunda okay aze cyo nje kukira kuteganisa cyane hari yakisika cyane munda so hato wakora scan ureba nyinenda erije omunda hinekire irimo kandi akajuma ushobora nko mwana omunda so ezo nizo types tukukira kureba omubantu abine bizimba kongejo ni category tukozesa
nkabasha kwenda ngo tumanye akatezo ko ine noza kushashota nubasa kugira complication eta so boja ngo oyine kizimba dokutayika nakubuza ngo iki type cyangwa it is intramural kiryo mu nyama icyo nikibasa kutuma yashasha munonga yazo micwe kitume yajo munonga yazo micwe kitume yare makuzara baja ngo it is extramural ninga ngo kirya heru ngice kinagambe kikumera ukashonga nyinenda nkibiri hatogwe first of all nikigwanci mushasa umuntu akimutoneka icya kabiri nikibasa kutuma nikibasa kwehota cyayihota ubwo umuntu niba muri breakdown ntikana kureta doctors case ndikamzo mu theater tukanzo mu theater bakushemeza kwa tokaja ngo kigarire kukwehota njacayihota so ito ntwara kategore kwenda ngo turebe akatezo ako kubasa kufuna yes hatech kumanyisa nk'inekero ko bereta oyireho kugira ngo ubundi kuko abatugambire nk'umuntu yatwiro wire buringwa tazire ninga yazira abana barya hansi yabashatu nyinenda nita kozire practice cyo kumaraso nebasa kwendere tondire bizimbe nice kinde cyako basa kuretera mu kazi yagire bizimbe bikabikanyire bigamburwe kuko wanshobore yes so ati ekiwambuza ne kitweta ngo ni risk factors omuntu noha umucara noha uri hakatezo ako kufune bizimbe byo muri nyinenda nkoko nakugambire ninyenda mbanzane nekiri common ecyabana icyo nabana twokuje mu rwatwa n'ugirira mbeno uyina abana bangahe so okucondoza kwija kwashanga ngo umucara okucererwa kuzara ito nangwanze jangu uri munya Uganda we na myaka 18 nayo no sarwa kuzara ako kuba utakazi 18 otine Russia okay yes no basa kuzara chonga njo kushanga ngo umuzire yari umwana we yagenda ine myaka 16 nibakira kubaturetera nk'umwana bamutoro bwize ngo bamuhambire so amyaka 18 no kweyongerayo ubwo muntu nabasa kuzara konka ito ntumanya ngo 18 15 okisari yabiri nena aina katizo kahangu kufuna complications yanaza kulemwa kuzara bakakushemeza kubano zaro hagurukatika kubano zaro okachwe kukashishikara so aboja mnoba otakagiziremani so umucara wena itwe wijo mirwaro tukuja ngo ese myaka 24 noshime kugirenda yikubanza okay na nabingi mbwenu ebitukuba ntukora ningira kole mirimo mu mihango na nabarwira ba HIV ntwantu enangu ogumomo adolescent ndonto kutambira nka adolescent mpako myaka 24 tubona kutomba bakuru so umucara tulisashime kwa natanga kuzara ese myaka 24 medically kunka iyo qualifying kuzara ntanjali 15 we nazara kunka medical njango tankali ya 24 oise myaka 38 oyine myaka 38 Charity ni Manya timbai waika kunka kunga ni mwango bachari mwe mbaramu garike nyuma so next time noja kumya ngo inabi na mukara so ashatu na munana tushime kuba norengaho aho no tushime ngo uzarukomaho kandi imyaka 38 na nabashondi yo tukujya ngo fatilite yawe ninga chance zo kugirenda zitandika kucendera waza kusowana netano utanga kuzari chance za 0 ushaka ngo umuntu yuko atari ya family planning enda yagireta yabura so reproductive age sheme ko y'imyaka 24 okwisari ya 28 so wara wayo gahari komenetane nagambo ko gari 20 ko gari ya 24 no gari ya 25 ijo arabinyine batandika kugirebe bizimba bahise imyaka 28 29 ashatu ko kumukora skano shanga bwatangire kuzama nagapira abantu mbaze kugirenda bukirikare batakabire ready konka ni information so ko kucererwa kuzara wa crossing 24 na kweyongera no ryakatezo kahangu akokufuna ebyo bizimba byo muri nyinenda then tuzabanta bazara abana bace no kuzara wene myaka 24 ko kazara umwana wo kubanza ukazara wa kabiri ukakomaho then waza kusasha 5 chance zo kuja mutwashanga mekizimba nizibazi bya higuru then hariho abantu so abona bazara abana bace then hari abantu abakureka bukirikare okuzara abana bace no kureka bukirikare tibikushana no basa kuzara umwana umwe n'imyaka 25 unje umuzara ina 29 unje umuzara ina 35 hato no utareka kare yes ko ngara bakureka kare zara brunena zara yabra na mukaga mbergabe na mukaga 19 babiri stop so kureka kare so washaka ngo amyaka 24 warekire kuzara then waza kupushinga kusemyaka 35 chance zo kuja ngo wasako boyine mekizimba
ziri ahiguru icyo kuzara abana bace nanagambira nto kucondoza kwija kwashanga ngo abantu kuzara abana bashatu kugarra hansi kuranjara bashatu kugarra hansi niba binakatezo ko kugira ebizimba byo mu nyinenda oyireho cyaruzaro abo kuba ni manyangu hatiya umuntu ari kumbuza kashinyowe of course hatiya bakutureba nibani bebuza ngo kashinyo kanyine myaka 28 kantine mwana kantine bizimba so tukugira ngo buri muntu wena kucererwa kuzara ningo kuzara kale ningo kubatazire na rwara ebe bizimba twine makantu ko kakarondo ka family history ninge tweta gene zo mu rujungu hati wono shangoro do kazarwa nyinenda yawe eyine nyama eziryakatezo ko kore bizimba kubyara bashwenkazi yawe banyokwe nkuru yawe bakuzire junior line so hatoshanga ngo ebizimba wabikwata ninga twabikwata for example umuntu umaze kutambira akayine imyaka 22 yes 22 kayine chihango chikwingana na fene so hamyaka 22 so nikijira kizamo mu ebintu ebyakarondo biplayinga aloro mpango tuzire twashanga ngo nana abantu abakuzomicwe kale okay amyaka mwenda wajiro micwe nabone babina katezo kuja kurwara ebizimba nyinenda netandika kwe preparing ziri cramps nizitandika kale akwa nazo zinemo omukono ezo cramps twine bindi bintu byinje byamagara biza chemistry zikwana zikora kugira ngo wagira cramps eshagama yashohora wazomicwe so ibyo byatandika kale then change masango ryakatezo ko kugira ebizimba mu nyinenda Ebyamagara mbikchibo kazire health products. Ebyamagara mbikchibo kazire health products. Ebindi byo kubasa kuleta ebizimba mu nyinenda video mu research tingwenda ngo bisiza bakutureba ni manazo mbyo ushaho konga ikindi cykwenda kugambira ha stage no kugira ngo ekinde cha family no mama batone ba blaming a family wateza kakato family planning ngunugire ebizimba byo muri nyinenda ngwako so bujuma ngunu marabwe rundana ngunu marabwe kagira buta bukakozesa bukakole ebizimba konka agote mazima kuleka akakwata kajya family planning na nebizimba no kuja ngwano koza family planning to kuzara hati nyenda cyari torebe imyaka 5 imyaka 8 hati nyenda ngo leo umuntu wazara akakoma imyaka 25 akazaha family yakwisasha 5 akiri ya family ukashanga ine bizimba rero bakaja mu family yaturaho kandi mwenu ni bakonkurudinga bataho no mukono ngo ni family kumbe ekizibu no kugira ngo akamara ya 25 yareka kuzara yamara ubwire buri nyanga zirata nyinenda yaguma hetara mu exercise ashara kwirondera exercise oh yes exactly okay yes. Hati tonora tukuba abakazi twine ibintu binje bikwasa kuturetera twashasho mu ndanto ubundi wanozo periods obundo rwiri infections nebindi mbwene signs je zinakubasa kumanyira aho hati ekindwire kibasa kwa biye bizimba byo muri nyinenda rero nkabona kutandika kweteka no bonero ki ubunyine kucumanyira okay so akona nagambire nyinenda nibasa kwingana n'entomi yawe akusha chonga kwa kumara kuza mebizimba nyinende bampango na kujanti ebizimba nibasa kujihangusya ebase kwingana nakadomora kali 5 obuhango so obumanyiso bwinjo butukira kureba no bwawe itejo nyinende yonjire nibwo bukubanza so akaba amanyiso go kubanza no basa kubodyaho urire oyino bulemezi omundanto ishayo oyino bulemezi hati nyinenda ko kumara kuremera wano okole mirimo ushanga ikiyabyamera cyashasha so tandika kura pain uranushasha aho ngo yine bulemeze cyo kubyamera cyo na jeta kishasha so shanga oyino bulemezo muri nyinenda no huro ine kico yegwiremo kungana nako kora ngemirimo utandika kushasha omundanto obwe ne bubasa kuba bujyo mumayizo bwo kubanza bwa fibroids kutukurugaho hati yabyamara kura byaba bihango hati tushanga twagira tweta abnormal bleeding so shanga ngo umucyaro tire nazo micyo yakumarisa ndina akazamu hatiya naza mu rwagati aba yarugiremo yamarisa ndemwe ashobatandika kugira ata kuzomicyo abo kugira ngo kire kizimba kitangiye kubaruka ojuke nyina ngo kitwale nka yabora rebire nka avocado ninga ikitoce cyakura nkikura cyazimba cyahwayo
shatuka so na kina kiri kizimbe cy'ukwa ryo munyama kucukuro bumwe cyakora munonga hati shatuka hato shanga nyinende inamwe kirunda so shanga ngukwa kuzomicwe ya kizire hati yahise wagati kire kironda gishaje kirete shagama so shanga twagitweta abnormal bleeding kutukuraga haho tushanga ngo abacara bamwe no shanga yagira abdominal fullness mushiwe nyine enda yawo kuruhanga yajangena no kweri hati twatama kadomora no gukotatire mu kadomoro ninga nk'ekisisi cyango atokushanga ngo nyenda yafunda hari abantu abo kushanga bakugira ngo turayinende takuzarwa nkonkanaka nkange ndayeke takuzarwa no bamanya abantu mu byaro abinji babagabine muki ebizimbe bushanga ari mu kazi w'imyaka 25 ngo ende judgment imyaka 3 tumureba ngo takugira ata ojuke ngo ombyaro kwabinjiti bakumanya importance ya scan gukora scan nango no bukandi bajumane yasakubetale aveire bona ine kubanza yatambura yazahali ico cihireho umushahuri professional wo kugambira ngo ibintu bizima na watamwini so shanga bongo bagumana bagira ngo ugo mucyara kagirenda yanga kugira ata yanga kuzara so shanga ngo aina abdominal fullness na nenda nangwe yongera gira ngo nimpango arya ko kurya kake ahaga abo jango na thermal space abo jango ibizimba byaba bihanga munonga kutukujira twaza habacara bacazara tugamba complication yo kubururuzaro nikirugirira kizimbe cyaki kuba kiri ngoko nagambira for example ikizimba cyakora cyo kugaruka mu nda nikito mwanya ubwo mbibozo mushija zimekwana zarabaho kito mwanya ubwo mwana shimekwa na byamamu kito mwanya ubwo cyanyuma shimekwa nikwateraho ningo bumwabo kugira ngo ruhanga katuhangaje nyinenda yajombe kaje hate bizimba ko bikuzamo bigihindura shape atoshangayo cyami so takaza mu mwana habo akuza so tujya tushanga ngo ubumwe no bumwe akakamanyisa ka infertility ningo kubura ruzaro kwija ahabwe bizimba ebyo muri nyinenda so ubwene bwe bumanyiso again twanda kuzomo bwo kushasho mugongo kugira discharge tushangira abantu especially yaine ikizimba icyo muri nyinenda icyo munda natandika kugira discharge ninga okuleta mizima wombu cyara agatafucira azobwiro bwinjini gaba gatakunuka nakubi ushanga limbagirirwe ko ngabo cyangwa kire kizimba njo kigareta nyinenda kikagihindura shape so shanga we bwabo mumanyiso bwe bizimba byo muri nyinenda hata nareba umuntu oguyija yahiko mu irwariro yes imwe no mucebera muta so nkoko nanagambire test number 1 itoko kuje mu irwariro n'ubuko kujya mushija tutangiraga habibuzo awe umwaka nangira ngo ushadani koti no uja washe no cyasho mutukana batanga kubuza ibigire nabyo nibisharara kongita ntumanyango the human body ombiri gwo muntu guri connected gukwatine so ntukubuze bibuzo ebikubasa kutworeka kugira ngo namazima ebine bizimba takaje kuri wasikana munjo nkufana abantu wazo mu irwaro banzo ngo nomushaho mutekereza abene we yakusindiko wasikana kungo munaje nayirukana nyine zo musikana tsikana no muhando gwa scanning kashika no yirukana banzo mushaka kushobora kubuze no yirukana shiwo mazire bwire cicika acha kubireho no urajasho munda I think into daga scan so nana tubasa kutukubuze bibuzo tuchimara of course confirmatory test yo kureba ngo ni fibroid in scan bakora scan n'undi munonga sonographer ningo muntu wa scan achipimeche kizimba kine size ki kiri mu mwanya guhana guha kibyamire ngahe dena kora report agiretera doctor rero doctor nawe ahabo kugira ngo naba yakuburize bibuzo ibyani byoreka ngo bishimuka bije bizimba then akonkudinga ngo ine ebizimba byo muri nyinenda inga fibroid now hari bine bizimba byinje bikubasa kuzo muri nyinenda twinaho kizimbe cya kansa oraro umuntu warwe kansa ya nyinenda umuntu kurwara kansa yo mu rwa nyinenda umuntu kurwara kansa ya yo mahuri ninga ovarian cancer kutukujeta so nayo bakora scan ne basa kurebe kizimba so itwantu bitani satuta ekizimbe cye cya fibroid inga mayoma ekitugambaho ubwiro bwinyi babitara mushagama just in a blood supply yaho konga ebe bindi cya cancer ne bakira bajya ngo kine shape ebe bintu cyakwa bine shape na wajire baja scan no shoni ngo mucungwa bagutira muri nyinenda none shoti ninga avocado baji kwasari nyinenda konga hate cya cancer cya kitine shape
ejo namba yo kubanza kamaso ko kubanza icya kabiri ni kibani kijwa ncyakine nyingi munonga umuntu wasikana aza kumarebe ishagame kutaha mune ingana kine kutaha muri nyinenda na ingana ki abitanza yateke kizimba nebasa kubeta fibroid nebasa kuba kiri cancer yo muri nyinenda ninga nebasa kuba cancer fibroid ziri cancerous ziri cancerous njo tukushemeza actually wija doctors kisu twaciye mutukakitahali nota zakole mirimo yawe nibuza kucebera cancer tibiri this is the fibroid just in muscles ntshiyamu ugenoza kuzara ningo zo mubyawe ndwate kwitaga kugira ngo zo kucebera akanyama kugira ibyo tukubizamo kureka kuciya mutwara bakwerarikiriza then twenda ngo tucebe turebe cine cancer abo kuba hari ubucukumara nacyo cyamara ubwire bwingi shinduka cancer rarely ntibasa kutransforminga chikore cancer so itwe ukucebera ngo kwagamba tukora scan tugambira ecyahure kipima size kiri nkahiyona ni cancer kiri mu cancer ni kitasameshagama ni gate kutahamu no yetaga kushemeza bwahati ninga kwetaga then tuba twamara diagnosis hati doctor ko gamba kushemeze bwacho oshoto no manyisa ngo kutambe ibyo bizimba ibyo munyinenda no mutekwa mwashemeza neceragiro ngo mushemeze ninga arhendije mhandi imukubasa kutreatinga mu ebizimbe ebi of course agatari makuru marungi no kugira ngo Uganda hatito hareve ituruho na no munya Uganda oryaho murumbarara uri rukungiri icya kuba nabaso bwiro bwingi no kushemeza yes so echo cyangwe because twataho mu theater umudakika 23 nuba washobirotse zirota utine bizimba bya urwaze kironda ukira uzo mirimo yabo echo neco munya Uganda uri average icya kubasa konga tuineho treatments zindi for example tuineze mbazi arabo kweze mbazi yo koze but very expensive akasente so umuntu uri ntunga mu ninga cegerwa nkahe nabasa kutaziraising eze sente tuinechi tukweta ngo ni uterine artery embolization emisi ekuza omukizimba ekukirisa no mana cyo cyane kirya so tugenda tugigaza ato musiguro kukuzo mu kizimba kuba kugwigaza kikombatana mwene ngo kukuza nka ha ovakadoka ukito ekikondo cyayo then ukashanga yayo yarebereho umwana wakaregeya komaha nakawaya akaka kashirinkinga kayo karagara exactly so aro ejonene methods ezitwineho ezikubasa kutambira ebizimba nyinji munonga abo kuba ensejire netunguka technology nekora tino muntu wabe namangu naza kuronde kizimbo kirebo muri nyinendo reba kasika coka kuceshagama ukigaze chome ibyo bikaba bitaba konka improvement kuko twine smartphone na nitokuru mubashaho na science nibani byeyongera na utakarugiraho no kutera umuranga abantu mwe ebizimba byo muri nyinenda tokuza kuzana ngo bishaka ngo binywe ngo tambire ebizimba byo muri nyinenda abakuzo muri yecu nibo tukusantwe kitanda tukutameshagama ahabo kwameshagama kujwererana akajura kahwayo we ari akabazi kenji akishaka icyo kumurwenda ashatu hate mbazi tujine mutaka koresho kujya ejo kunywa cyeyi akaje ati mwe ati wonye gutupa bubiri burizo ati nibigira bita nibigenda science neha science tukumanya neha tekwa kushemeza tubyihemu ninga tukole embolization inagambiye kwigaza ubuse twinoza aresa sajari zate kushemeza Justin bafumura hakavumuga kacayibo mu babishemeza baciyamu bitare byo kushara kurugirira hanshaho yawe so tutakaza mu birebye nyuma for example umucyaro myaka 2009 tekwa kubyihamu especially bya kira level eyo kwita rozaro kora endengu oye kwaso kunywa mbazi ubwo kishaka noza kubodi yoshanga wakiza imyaka 38 umwana taru utandike kwata bikuragara kwata bikuragara bakusamarize ngogendo girota ogire abana bawe so ekinde kimwana ngo tutebwa ha point age no kugira ngo abantu abinji kutukubikwatebe bizimba obwire bwagenzere so kushanga ngo oyine myaka 20 twakireba umwe wotakujwa munonga bitakuteganisa munonga twatereramu wija wazo mu menopause no shuka menopause itwagambireho so wija wazo mbwire buro bwa menopause bwa handi haki ubwo kutazamicwe then science yerje ngo ibe bizimba nibikira kushuringinga
embere yabo mu nda habo kugira ngo tocho zabicwe ebirwanisa na nagame ngo umucaro ko yine myaka 50 nyinenda yine biri nk'iy'umwana w'imyaka 14 neje kombatana so kwe kubane kombatana uje ngo inyama zawe zahwamani nacyo bigenderayo hatoshanga umwe byagenda so konka wo kine yo bwire bulingwa ninga n'umuko ine yo bwire buke konka okuja buri kanya tukutameshaga mano shashe nde ijwire kukuzomisho shasha munonga then the best no kutwara mu theater tukabihamo ukamara ukabakurungi mwe baraba kutureba habwa program eji ebizimba umbacara bitangiye kwiyongera boja ngo ati tuzara abana bake karo mu cyara kashumura zara abandi 12 ati tukumari 2 so ko kugira ubumanyi so bonagambaho ikijo mushaho otendekirwe bakore scan bakutambire abashaho binje mushaho orabiro mu university kumanya cyo gukora icya kwanagamana nakimanya kwenda ngo ugira amagara marungi kora butakazire ozare kora be utanje kwejwisa ishagamereke ugira amagara marungi nada wanditse ndi kugeza ubwambira bakutureba ngo kutambira ebizimba byo muri nyinenda nabwe no burwire ko bundi tuzombashaho tubitambise bikiri kare turaguzo mu murembo musya takaza kuraguzo mu murembo kubara kumugwenda 50 no baramunoka. Thank you very much, Doctor. Dr. Dickson byona yabishobora kandi nijangu yatomurimi urutoro kwetegereza so ebizimba byo muri nyinenda wamanya ho ine kwata ho ine kurera ndi arago ine kuzara abana bari kwigana ki so many issues actually konka nibebaska okwasa kureka mutwabarwanisa mbantu ahika hambudire ya program yetu Ebyamagara umuhereza n'abandi Kyobutungi Charity kandi twine Dr. Dickson no asasira okorwa mu Doctors Case Medical zo muri Rukunjiri yatumuza umuhango mnonga na yebare kandi amba tusiyo program eji n'abakazire health products mukimanye byo kunyumva rukora nibitwaraje nibishemeza amagara gitu birondo amaduka go no muhanga hamwe na naza supermarkets mpaka obuturareba no murundo gundi nisha barahanga barinde mpaka tugarukire turebine mugomeo Ebyamagara byambikishibwaho Kazire Health Products.